Okay, selamat lamai bala peningat. Jadi bekal kelemai tu aku dekat mai kita ngagak sitik style lagu Bajet Tuai. Okay, lagu Bajet Tuai tu ngana keyboard PSR S710. PSR S710. Jadi kita dekat ngagak ya. Jadi bab paparan atas tu kita mendak ianya keyboard PSR 710. Terubah ya kita mendak paparan tu. Jadi kita kan agak style, kita ngagai function, and then kita ngagai digital menu recording, digital record menu. Okay, pilihan 3 kita pergi ke song creator, style creator, music pad creator. Jadi kita pergi ke style creator. Okay, jadi kita mendak function ya, paparan basic ya begitu. Jadi sebenarnya kita mengigat tempo ya. Tempo Bajet Tuai itu ianya 155. 155 kita tekan buat tempo tu untuk 100. Jadi kita ngikit ke 155. Okey, 55. Okey, ingat ya. Jadi kita akan uji, kita tekan metronom. Okey, kita sini dengan metronom. Ada udah nyak kita dekat medak berkeni sitik-sitik komponen tu aku memberi rhythm, bass, chord, ngau string aja lah, kebukai nak perlu kita boleh nambah dudi. Jadi first saya berketuk. Jadi bab J tu isi perkataan delete. Jadi kita tekan J, semua button batas tu kita delete, tekan delete megang. Okey, semua udah delete semua, dia akan tunjuk off record, off. Okey, nyak step pertama. Adanya kita dekat ngagak rhythm drum ya. Ini kita tekan bad itu. Ini kita tekan rhythm ya. Jadi kita drum, kita milih gitu lah. Sebenarnya kita keluar sekejap, assemble, pilih buat tape, pergi ulang balik. Jadi kita dekat milih yang main ya, berapa bar, 1 ataupun 2. Biasa kita nak 2 dulu lah. Okay, 2. Jadi kita nak 2 bar. Okay, kita nak 2 bar. Pergi ke record channel. Okay. Okay, ingat metronom ya. Kita mendak metronom. Hari merah 1 2 3 4. 1 2 3 4. Baru kita natuk ya. Hari merah 2 3 4. 1 2 3 4. Kita kena kick ngau snare dulu. Okay, kita agak 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oh, sorry. Bisa double tu. Jadi kita kat madam baru delete, pilih ke baru nombor 2 tu. Okey, kita start baru. Kita delete semua ya. Okey, 2 3 4. 1 2 3 4. Okey. Okey, kita akan record. Jadi kita tekan record. Okey, kita akan nambah simbol. Okey. Okey, udahnya complete. Kita ngagai tab tu. Kita gerakkan dia ngagai channel. Pada simbol notation tu. Kita tekan execute D. Complete. Okey, kita pergi tekan record channel. Okey, kita dah bisi beat drum. Udahnya kita masuk sebagai bass. Okey, masuk bass, tekan record, and then kita tekan record bass record.
tekan bass. Alright. Jadi kita milih bass ya itu. Untuk electric bass kita ngagai electric bass tu lah kita pilih. Jadi kita ngigak yang anang dia baru negatif, kita ngigak yang normal ya. Dia tak terlalu low lah. Kita pergi ke yang basic tu. Kita kena chord C lah, okay. Jadi kita mula start, record berkata tadi, start balik tu 1, 2, 3, 4 tu ada merah 1, 2, 3, 4. Okay, kita mega bass ya. Okay, siap bass. Okay, kita pergi ke channel baru, execute ya aja. Okay. Okay, kita execute tu, okay, nama kita quantize balik tu. Quantize dan kita setuju, kita execute ya. Okay, kita ke play baru, kita ngisi rhythm. Aku biasa nak keyboard dulu lah, ambil nyamai. Okay, kita ngisi channel baru, tekan record channel, kita pergi ke chord 1. Chord 1, pilihan atas, pilih area tu. Kita kena piano, dan kita play baru, exit baru tadi. Okay, data kita ngisi piano, kita ngigak lah ini sesuai. Okay, dito tune merah 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Okay, okay, udahnya kita ke channel baru, kita quantize, execute. Okay. Okay, kemudian dia kita ngagai apa nama tu, string ya. String kita pilih apa kepala tekan mata, kita ngagai string. Okay. String tu kuat memang, jadi kita pergi ke mixing, terus ke mixing, tekan sekali lagi. Dia kita mendak channel string tadi 90. Nanti kita cuba ninga baru, turunkan pusing ya ke celum tu. Okey, sorry, kita pergi ke channel tu. Okey, tekan pusing di bawah, kita agak ya dalam 50 lah. Okey, kita agak string dulu. Okey, exit baru, exit, terus ke channel. Okey, kita record 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, dah siap. Jadi kita terus exit. Kita mula exit, kita mula save. Save dulu. Kita tekan butang I. String nak perlu di quantize tadi. Okey, kita terus kita ke list lah. Okay, list, kita save list. Okey. Dah. Jadi data kita dah siap. Cuba kita cek. Kita tekan keluar semua. Kita pergi pakai biasa tadi, accomplish. Itu kita mula sound yang tak balance. Jadi kita dekat digital menu baru, record menu, pergi style tadi. Okay, so tadi ini kita balance kan ya. Kita mixing console, tekan mixing lagi. Kita mula rhythm pertama kita beri dalam 90 lah dulu. Okey, bass kita beri 65. Cuba kita dengar. Okey, bass mantap. Okey, kita pergi ke rhythm dulunya. Kita pergi ke 56. Okey, nampak kita input string terlalu kuat. Kita turun ke 30. Okey, boleh soft aja. Okey, soft aja. Soft aja untuk
stringnya. Jadi dah siap, kita uji save pulai baru, pergi ke USB. Okey, yes, pulai baru. Okey, kita keluar, pergi ke style tadi. Okey, kita cuba main dengan chord C ya. Cuba. Okey, kita kena gitar, sound gitar. Kemudian kena crunch. Coba dah. Kita ada agak kurang minit ya, jadi kita pergi ke maximum. Okey, cuba kita main. Okey, kita nak minat kena crunchnya, heavy stack boleh. Okey, kita akan agak rolling. Terusnya kita pergi function baru yang pun fill in ya. Kita pergi ke tekan A tu, pilih fill in A. Jadi okey, tekan okey, pilih nombor 8. Tu yang adanya, jadi kita buai baru bakas selama tadi buai. Okey, telefon dari drum merah 1 2 3 4 1 2 3 4. Okey, kita pergi tab, pergi channel, skip. Kita boleh nambah bass ke. Sama, record channel. Okey, bass. Okey. Boleh ya. Jadi tinggi kat bass tadi kita tukar dulu. Tadi benda tukar. Kita tukar dengan electric bass. Okey. Okey, kita padam baru. Okey, bakas lama kita pergi ke rhythm, pergi ke piano. Okey. Okey, and then kita pergi ke channel baru, kita escape lah. Part D. Dan kita pergi ke mixing. Tekan sekali lagi, kita betulkan yang balance. Okey, drum 90, bass 65, rhythm 55. Okey, udahnya kita keluar save. Okey, tu kita dah nemu lah. Maka ni kat nge-save ni. Okey, kita cuba. Okey, kita nguji main nak scenes ya. Okey.
Okey, untuk intro Liz Vita. Thank you.